Ik heb de peace-offering gebracht. Hallo. Hulle sê chocolate is soos liefde. So maak mense haar beter voel. So ek het dan wel ons ekstra enig gebring. Dankie. En dis Talipan. Ja. Ek weet klere was het ook nog ons baie stres op mense. So as dan hulle ooit klere was en dan hulle baie nat klere, ek het hulle net in 'n was maar die gewoon vir my bring as ek nie tyd onder gooi. Dan val daar 'n bietjie baie tyd af. Baie tyd. Ja, maar dit hang nog van die kelsele, want hulle het baie was ook weg. Hulle doen het, soos die hele laundry. Okay. So, met my, ek was een keer 'n week. Okay. En ek staan vroeg op, so die tyd wanneer ons al begin met oefenen. Of na oefening en dan sit ek dan weer by laaste ronde op. En met die spin. Ja. So jy dan nie baie lankie dan. Wow, okay. Dan sê ek, drink jy? Drink oké. Ja. Dis oké, Tony. Dit rond roof nou. Ek weet ja, nu het is een Evelyn Oostman is lekker te de... Rond roof. Ja. Nee, dat rond roof dan even overnachtse pudding. Ja, ik weet. Dit en alles Ik heb het niet geslapen, net van vandaag. Yes, Tony. Dat is niet meer. Stress. Oh, van stress. Niet van stress. Yes. Ik heb niet pudding geëet nie. Yes, Tony. Net stress. O, nee, maar daar is nie neute in. Nee, dat is niet. Dus Maar die cookie ja, eet. die cookie Ja. eet, ja. En ik heb gezien op die dark chocolates, dan is soja. Want ik heb die allergens gekeken. Ik heb soja. So. Dis ook nie soos gister, dat die varkbuit. Ek moes my broodjie maak. Ek sal allergies vir dit. Ja. Sjoeg. Nee man, ek kry nou 'n lekker nag gerus. Kap ons môre nie. So môreoggend vroeg kom draai. Grappig kom vertel. Lekker sloop dan. Dank je, Kijk, bye. Bye. Kijk.